leti muri kapima kicyusa n'ekigendererwa cyo kubeshengereza okwija kushomesa abantu mbicweke bya masaka enteekateeka yo kuhinga kedo ya hasi yari kugira ngo egi neyo murembe munonga kandi rimwe amagoba mengi ag'abantu bataketegereze atyo niko kushoborera ngo nikyetengesa okushomesa abanyayuganda okuba kubasa kuhinga ovakado egi yari kugira ngo ninungi munonga kandi naija kukora omurimo gw'amaani mu kwiha abantu omu bworo. Bigambo bye Honorable Minister Sempija ashoborere kwayina obukugu bw'amaani omu by'obuhingi atyo niko kuhamya ngu yaza kukozesa omugisha ogu ogwatungire okubyongyeramu amaani. In cabinet, so I've been advising him, but now since my primary role is to advise him, I have to, for me my emphasis would be in agriculture. I know very well that the economy can grow. So if it was anti abamu nganze tube eby'obulimu n'obulunzi tuba tusikiriza amakolero agasobola okwongera ku mutindo kw'ebyo bye tulimye ne tulunda. Muringo ngogumwe Honorable Sempija ashoborere ngo abanyamasaka bashemere kukitwara nk'enshonga nkuru okuhinga ovakado egi ya hasi babase kwetungira hari sente. Amaanyi mu nsi yonna bulimi tusooke tuteekemu amaanyi. So kimanyi bulungi nti obulimi buno bwa bulijjo nebwe kituuka ku bulimi nga buno bwa bano nga kulimu kw'amaanyi okunene bwe kuti sitende tuyinza gga nti tikukuza ggwanga. Kukuza eggwanga mu kuwa abantu bano emirimu, kukuza eggwanga mu kuleeta factories kubanga bino bijja kubyetikka byonna bitwale Bulaaya nga bibisi ebimu tujja bikamulira wano. Ayongere yasima abacuradeti ab'enteekateeka egi yari kugira ngo neija kuhweraho munonga mu kuheereza abanyayuganda emirimo okukira munonga eminyeeto oteereho n'okwongera amaani omu by'obuhingi. Muringo ngogumwe Minister Sempija yanangiriza abakozi abarukora na kampuni egi okugira emico emirungi oteereho n'okutaho omutima bakeega oku bakubasa kuhinga ovakado egi nabo baze omu byaro waabo babase kugyehingira. Tulina okukikozesa kubanga akatale ka avocado mu nsi yonna kanene nnyo naddala hasi kanene nnyo ndowooza obwetaavu obubeera 100 supply eringa 3. So wakyaliwo gap nene era tujja kutwala na bano bannaffe tujja kutwala Abaculeted Farm n'abali abamayuge tubatwaleyo bongere okubasomesa n'okulambula bo bennyini bajje balambule. Byo bikiri aho Dr. Beka Mukasa urukurira kampuni egi ya Curadeti yashoborere kyamugyemesereize okuhinga ovakado egi ari square miles eziri kurenga omuri 3. Atyo niko kuraganisa oku ari kuza kukwatiraho abahingi abandi abarikwenda obwengye okuba kubasa kuhinga ovakado egi kurebeka ngu ihanga lyona lyabasa kutungukira hamwe. Muringo nigwo gumwe guyashoborera aha migasho eri omu kuhinga hasi ovakado yahiga abanyayuganda okucwamu okugihingira omu bwingi. Kyasimbibwa naye nga kino tekimala twagala kukolera ddala ekintu ekinene y'ensonga lwaki era twasabye omukulembeze w'eggwanga era tukkiriza naye bw'anaaba afunye ekiseera n'ajja n'alabako ajja kumanya tulina obusobozi obukola ebinene bye twaba